daimi amɓe andi tan kala fayda hadis mo janguɗa a taway hiɗa jogi nafoore e muɗum ko tata wawde ɓeydugol nawoni sa imma ɓeydugol ka moƴƴere ma rentingol bone joni noon se daari witere nene ɗi fop majji en taway ko Allah ƴetti charge yoɓugol ɗo jama o lettu ɗum kasi se daari won o hadis kan sallam maki ɗon inna Allah ta'ala yaqul yawma alqiyama ayna almutahabbuna bi jalali اليوم أذلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي يعني weldir ɓe fi amen konto ɓe woni addeɓe ɗo hande mi ɗuwayɓe kala e arsian ɗo ñande tina ɗowdi ɗayn fo meɗen ɗen andi je ñande so tawi hewtama ɗon haray ɗowdi wo ala sina honɗum ɗowdi arsi Allah subhanahu wa ta'ala on ɓe wimo ɓe weldiɓe ɗo fi Allah ɓe naɓete ɗon ɓe ɗuwo ɗon ɓe wi kadi wa rajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi ɗum ɗo ko hadis juutuɗo tata sifa wonaɓe kala arsi Allah ɓe jeeɗi ɗo ɓeɗo worɓe ɗiɗo ma sonnaɓe ɗiɗo weldirɓe fi Allah ɓe wondiri fi Allah ɓe sertiri fi Allah ɓeɗo ɓe noddoyte ɓe ɗuweɗo ɗum kala neɗɗo noddaɗo ɗuwiɗo hara yo ando malama ɓe wiye wonde ngal neenegoto yagal islam si tawi ngal waɗama ka adda ɗo ngal marsino hanniri noon ɗum ɗo hattataɗo hattataɗo fiw ɗum ɗo wawa e kontingol ha naton aljanna par ce que Allah subahana wa taala kanko tigi o wi al akhillau yawma idin ba'aduhum li ba'din aduwun illa al muttaqin hiɗen andi yimɓe welduɓe hoore ko boni kon weldigal maɓɓe ngal ko faddin hiɓe e jaam joni exemple so yimɓe ɗiɗo si ɓe hawti programme hara ko fi wujjugol hiɓe weldi hiɓe naɓidi hiɓe yurmodiri koɓe heeɓi o ɓe senday ñande goɗɗo e maɓɓe nanngaka ñande kala ɓe nannga si ɓe yeehi ko kamɓe tigi sifotomo be ko honno o yawonirno ɗum ɗo nde ko adna ɗo na fino yawmal qiyama donc ɓe wi en hara yen anndu kala welduɓeɓen fop ñande yawmal qiyama ɓe haɓay ɓe yennidira ɓe añidira sina yimɓe hulayɓe Allah subhanahu wa ta'ala on wasi ɓe wiyen haray koyen eto weldiren fi Allah wondiren fi Allah sertiren fi Allah ɗum ɗo woni ko nafata inchallahu taala enen julɓe ɓen jarama oustaz min weltani ko Allah on yoɓon ko ɓuure moƴƴude joddinama donc haray ko ɗum woni haray ka lantode mawdu meɗen ɗo en yewtay nde wonno nene goto an ka l'islam no jeeya ɗum ɗon e dewal ngal tawata no duwa aynede fi hon ɗum fiwata cheytan naatu fijira ɗum ɗon bonna ɗum ɗon tiji nene goto yagal ngal kal islam no tawa e muɗum yiɗugol on tigi musidɗo ma julɗo so weldiri fi Allah ko ya yiɗgo ɓurgol laaɓugol pos muññodiron wasodiron mbimana jondiran on conseil ji moƴƴi yabodiron ko moƴƴi haɗidiron ko boni wallidiron e hoore moƴƴere ɗen ko noon tigi noon sahaba en wonirno kamɓe Allah subhanahu wa taala o yeeti e go sa tottiɗi wonande musidɗo ma julɗo o yiɗete o yiɗete o yeggitantama ɗin ɗon no tawa e majji ko noon so sallo musidɗo makko on no tawa e majji ɗo ganto wolnaɗe yaha ko sabu ganto ma ngol na sabu goɗɗum go wolnamo law aɗo hewtude so ɗaɓɓirima fewjore fewjamma ko moƴƴi ko haka anduɗa ɗon so iɗi takko ma yoga e piiji go to fiyon ɗum par ce que relation mo ko fi Allah donc yo luttu fi Allah joni fi Allah a rondatama ko wawata so wonay kadi fi Allah a ŋakkintamo bi mana a hollatama ko hana e makko a wirtata on tigi ma yawɗa sa ari e nokku a tawi fof no teddini fi makko an kadi waɗu ɗum jonnumo ɗum ɗon ha i won ɗon no wandi kono wono wondir sina ɗum ɗon no wawa wonde saabu an e on tigi haɓon haranaka woni kono noon kadi goɗɗum makko on sa tan yiɗam haɓa e nder muɗum ko ɗum ɓe wiwo si tawi on tigi waɗirino an kadi wata jaɓo engagement ma ko hunnanta dépense makko on fanɗi giggol makko ngol ɓeydoto
teytu neɗɗo dongal makko ngal no fanɗi e fe maɗa feere ala on ɗon neɗɗo a yiiɗay mo teddinamo so tawi wonde kadi teddi añay on tigi donc ara musidɓe ma julɗo ɓen ɓe welduɗa ɓen dayman koye watta yila relation mon o luttira saabu yurmodira e jaram inchallahu taala haray ko ɗum woni no lutti poyen goto kono ɗon joni o kasi on ɗon e nder yewtere men ɗo inchallah on jarama albarka mi weltanike on yo Allah on yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi musidɓe julɓe tedduɓe ko tooli moɗon ka radio city fm hara ɗo wawi noddude oɗo numéro 622 83 46 46 ko tooli moɗon haray meɗen jenti on meɗen habbi on haray en nani ko karama ko men ɓe makani en ɗo kon en torki allahu subahanahu wa taala yo allahu on tabita hakkudeji meɗen haray yejjitali hande kadi ko juma janggugol wano suratul kaf haray tigui tigui on iɗon gueeli honno fi janggol ngol ɗo e juma jaɗen haray de yiɗen tori allahu subahanahu wa taala yo allahu newnan en hetten ɗeɗo juulirɗe ɗe fof majje alhamdulillahi rabbil alamin Allah waɗi goɗɗe goo joni hettike ka l'intérieur haray tigui tigui on inchallah en weltanike allahu subahanahu wa taala nde tawde ɗum ɗo yino feƴƴude joni ko fi udditugol ɗeɗo juulirɗe wona haray ko yettude Allah buy haray en torki allahu subahanahu wa taala haray yo allahu on yaafo feƴƴimɓe ɓen o ɗon o sellina nawnuɓe ɓen fof o danda ɓe nawnaali ɓen fof haray musidɓe julɓe tedduɓe haray woɓɓe senikeɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah Waalaikum assalam Oustaz Ahmadou BaIllo. ko toolimoɗon Elage Ceerno Ismaila Sow Matam. Wala to baba. Alhamdulillah. Ko kadi mon ka tooli ka min bar. Nam no jaytani on. Salminana men tam. Amin. Tarki Allah fatende kondi e hore meden e hore jobe Allah be ho ya Allah itti sabu ballal makko ngal. Amin. Ala yo weltana ngati do toppere hanande andintinet. Inshallah. Ara yo Allah ay Allah newnirake ni enen kadi ka leydi meden e Amin. nene goto. Amin. Onnange hirnange Amin. e nyaamu ko mun wona jungo woto. Amin. Tigi ara yari no ara marsani e. No woniri. Ara yo weltanama. Awon jarama albarka me weltani ko men jarni on. On jarama fota haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓeɗo ko ngeli hiɓe waali kaɓe beeli ɗon duuɓi sappo e goɗɗum haray ɗen tori Allah on yallah on sellimɓe jaam haray woɓɓe kadi senike ɗe wernude ɓe oustaz. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam. Jarama de. Nala toon hiɗon e jaam ko homɓe wonɓe honto. Alhamdulillah. Comme c'est Doucouré wonɓe on noddude bo. Nam ko tolimoɗon monsieur Doucouré nam. Vraiment on jarama fi Allah ko barani. Amin. On yiɗi hen tage ko boko ko yejjitata. Nam. O yiɗi ko wondi tako. Ko tagati ɗum wondirta noon. Ko hatti e ɗum ɗo de woni vraiment wondirtata. Jarama. Ala tigi hande ka fewti ɗo. So yurnitike on daari no wona noon ko wondirede. On dara e wirde gardi Allah fayda duuɗa hande. No manki. Wirde gardi intérêt. E hille. Wondi gangal no wondi e nafa. Nam. Wondi e nafa ko aduna ɗo no wondi e nafa sahara. No woniri. Wondirama no makirɗon ni. Foto sonjota ko on jarama. Ara vraiment miɗe weltani on ɓe duɗirande ɗum ɗo ɗen kada jogi fiyoyi. On jarama. Awon jarama o weltanama ɓay haray woɓɓe kadi no habba haray tigui on hendiɓe o ko yo waɗu ber koɓe waɗa kon hara ɓe ɗuɗɗinali pandi ɓay haray woɓɓe kadi no habbi woɓɓe kadi senikeɗe wernude ɓe. Nam assalamu aleykum wa rahmatullah. haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama fota yo allahu subahanahu wa taala o malno e yo hisin en yo faami en ko wonɗen e janggude kon harti kay gollitirgol nam oustaz addana en ndeya luttude inchallah ara heddi nden terrema ɗo inchallah nam woɓɓe senike wernen ɓe. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Aleykum Mouhammad Samisi Bari wonɗo amdallah talibajo Oustaz Ahmad en Ides. machallah nam. inchallah faami ke. Ara odi weltaniɓe ɗon no tori yo Allah goynude men ha mo jotara men weltani yo men maguma ɗon kam mi heɗike. Inchallah. Allah waɗnen kadi nanɓe maguma ɗon kay gollitide. Amin. On jarama albarka. Ara men weltaniɓe no moƴƴano. Inchallah. Toriɓe duwa
waaleykum salam wa rahmatullah weltanama on jarnama fota yallah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi awa inchallah haray joni adde on ɗon ɗo yo woɓɓe goo kadi senade woɓɓe noon seni ke wernam ɓe taw oustas nam assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi ko homɓe wonɓe hon to nam ko tolimoɗon cheikh ahmad inchallah inchallah amin amin awa inchallah inchallah nam joni ɗum ɗon min jonna on numéro ji ɗi ga sakkitode hara ɗi tawa on ko won on to inchallah on jarama albarka amin 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 on jarama fota albarka amin 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 on jarama albarka o weltanama inchallah waaleykum salam wa rahmatullah nam cheikh ahmad haray ko ɗum en weltanike kamɓe sukaɓe en weltani kamɓe nam nam continue sa continue dernier en jarniɓe moƴƴa donc haray toɓɓe sakkitore nden e tigiti on ko wiɗen kon ɗo haray ko ɗi buyi duwa wonde jarama fi affaire nene goto tagan kono ko see ko ɗi joyni ƴettuɗen ɓurɗen hertude himma ɗin joni noon toɓɓere joɓere nden so tawi wonan e musidɗo ma on jaaɓi ko wiya ɗo ko alors daalimi ko naɓata fi hiɗo weldi a jaɓali o rondanoma ko naɓata an kadi a rondanaki ko naɓata haray on heɓay no waɗi ɗon nene goto yagal mo ngal ngam wona tabitugal sellugal haray goto e mon lorrali oya goto e mon lorrali donc haray no tawa e muɗum ko nden on toɓɓere saktinode yodde nden jarama haray du'odiral ngol jarama sag du'odiral ngol jarama no waɗi wo an e on tigi so tawi woni on weldi nene goto yagal gongawal ngal duumike e gonga duumike e gonga hara o waynodiri kadi e gonga hara koye hoore fi Allah weldirɗon wallati ɗum si tawi na ɗum an e on tigi son serti ala antude fi makko wallati ɓeyi ɗum ɗo noon ko ɓurɗurde ko watta ko si an e on tigi o woɗɗodiri hara moye nokku woɗɗoyɗa e nokku woɗɗo ma wonde so feƴƴinan hiɗa wuuri fi on ɗum par ce que non sallam no maaki e hadis si tawi woni goɗɗo julɗo torandike musidɗo makko julɗo on ɗon duwowaɗo ko jaabotoɗo on jarama fi honɗum par ce que kala goto e meɗen haray malaikaji no waɗa ka hoɓɓiɗu makko on ɗon kala ko toriɗa Allah subhanahu wa taala toraniɗa goɗɗo o wiyay amin o inna an kadi ɗamade sifa ko toriɗa ɗo jarama donc haray e duwanogol musidɗo muɗum o weldirɗa fi Allah ko duwantoɗa hoore ma kon surtout si yeehi ha tawi wonde wuren a wowlay ha inde makko toki Allah ittan kaari ande ko jogui ko ma newnan kaari ɗum ɗo ma dandumo ɗum ɗo haray ɗum ɗon no tawa ko jaabotoɓe eɗen gandi du'a malaika ɓen ɗon na ko ruttete ɗon si ɓe wiyanima amin ɓe okkorama sifa ko toriɗa tañƴini haray moƴƴi donc haray ko wasiytoɗen jama on par ce que no gasa wonno ko marɗen sens wo ko marɗen sens en heɓata sifa sahaba ɓen ko heɓuno kon sans mo ɓe heɓno wuurdugo nelaɗo mom sallam en heɓata kadi martaba mo nelaɗo o heɓi on few kamɓe ko o manhaji ɗo ɓe ƴettuno ɓe ƴettuno yimɓe ɓen fof woni hunde wotere ɓe démarré ɗum ɗon ko ɗum ɗo waɗi si ɓe wawa heɓugol doole ɗe ɓe heɓi ɗen haray ɗum ɗo noon ko dars kala neɗɗo wonɗo e hoore ndi leydi o si tawi woni o wuuray kanko ɓe wondi ɓen ɓe naɓida ɓe jogodira ɓe wona hunde wotere surtout enen julɗo ɓen surtout enen julɗo ɓen haray ɗen toroni ɗum ɗon haray ɗutiten relation ji fi goɗɗum an e goɗɗo so weldiri goɗɗum waɗane ɗum ɗon sariya par ce que hay hakkude meɗen ɓe hina julɓe ɓen Allah no waɗi no huwodirre nelaɗo no maaki fi muɗum kono hiɗa andi ko sariya musidɗo ma julɗo mo huwodirta on terɗen ka goɗɗum ɓay on gollida woni ma on hodda woni waɗane ɗum ɗon sariya win ɗon kayde siɗidiron noon nene goto yagal l'islam ɗaɓɓagal ngal fi Allah wal ngal tawa na si tawi a ñawlike a torike mo korali ma on haɓi o arali kama on haɓi o yaalka makko on haɓi haɗa an ko sifa koye piyo joguiɗa ɗum ɗon haray o martaba mo ɓe makani en ɗo wonde a wona kala e arsi Allah ɗoɗa ɗon habboɗa ɗon dossier ji ma ɗi natugo aljanna a heɓoyta ɗum a heɓoyta ɗum donc haray koye watta ila ɓay haray ɗen andi gundanɗan ko daɓɓa ko watten ko waɗiren fi Allah inchallahu taala haray meɗen jarni onon kadi meɗen jarnu salamin en on jarama e nodduɓe ɓen fof haray ɗe weltaniɓe nam inchallah aren turki Allah yo Allah hokkore newende ko wonden kon
amin 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 oustaz haray mi weltanike on fota min jarni o moƴƴa haray noon ka sakkituɗon makude ɗo haray waɗugol saria e gollodal jiɗin ɗum ɗon no mangi buyi ɗum ɗo kadi ko ellaji molanaɗi moole haray jama on yo watta yilay ɗum giggol nene goto yagal ngal haɗata saria on waɗe hakkude wuuri duɓe ɓen haray ɗum kadi wana hutodiral wana kañum kadi yawodiral si saria o woni hakkude jama on haray tigi tigi on jama on yo andu ɗo on ko saria on waɗirte ko fiyo moƴƴu hakkude yimɓe ɓen oɗo weldigal nene goto yagal wakkilo ɗen joguitoɗen ɗum wawe ñembude ɓeɗo sahabaɓe ɗum ñemben nelaɗo men on e ɗum waɗen ɗum jokken ɗum moƴƴinen ɗum wallitoren ɗum naftoren ɗum hande hiɗen reeni ka fewndi ɗen hiɗen reeni ɗum no manki moƴƴa noon haray woɓɓe seni ke hiɗe wernude ɓe hiɗe wiyaɓe ko tolli nam on jarama albarka nam yawne leero mutike awa landal mo ngal faami kay ɓe jaabade on ɗo inchallah nam oustaz on faami landal ngal ka awa nam oustaz honno nam ngaray masala mo ɓe landi on ko terren ka dewgal min ka feko nam feko fi dewgal nam donc haray il masala on o wona haadiri ka hoɗan ɗo 100% kono ko ɓura jortede terre ma ɗon kon si woni dewgal humama ɓe yidali few nam fus wonade hakkude maɓɓe haray ala ko hayno ɗo nam ko hatta haray masala me waɗa mo radia inchallah koni arde ko jaɓoɗe inchallah ko won tun haray o rona e mo ɗumanno inchallah ɗiɗare tawaka to inchallah waɗante kengu ko fi laaɓugol sonnajo on ɗon haray tunal taw inchallah on jarama albarka haray on weltanama oustaz haray allah o yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi woɓɓe seni keɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko homɓe honto nam ko tolimoɗo inchallah nam ɓe guelike nam amin waɗana en ɗum en fof waleykum salam wa rahmatullah o weltanama on jarnama fota haray yo allah o moƴƴina o malna o hisina haray tigui tigui on o weltanama oustaz haray ɓeɗo ɓe landike landal honno moƴƴal haray ɓe heeɓi kadi réponse moƴƴo haray nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam ela ceerno ismaila sow mata marti nam 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 on jarama on jarama nam on jarama nam 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 ko non woniri ko non woniri ko non woniri on jarama fota albarka haray woɓɓe kadi landike ɗon sino jeytani on haray tigui tigui on hiɗen andi ɓeɗo ko fowiɓe moƴƴa haray yo allah on sellimɓe haray on weltanama on jarnama oustaz haray leer men on yoni haray ko ɗo wonɗen e hattude oustaz haray tigui tigui on haray mi joni taw mako on haray mako on numéro ji mon ɗin hara on yawnali pandi hara tigui tigui on ko 600 ono wandire noon numéro ji honno andi min ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56
haray numéro ji mon ɗin haray waɗa noon en du'a waynodire inchallah 604 numéro o nam 604 20 nam 97 94 on jarama aray ko ɗon numéro connexion o aray en tirki Allah subhanahu wa ta'ala ɗo barke jonde men ɗo amin 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 waɗa en nani jaaɓi amin amin aray sattede ko jogui ɗen ko yo Allah itta en amin amin Allah tabinti nene goto yagal men ngal amin amin leydi men ɗin enen julɓe en ko yaddan fof amin aray nde nawnade nde jogui ɗen yo Allah itta en de amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة عذاب النار amin وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شكرا لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم